Ahojte ľudia, dneska to je dvorok, ešte žiadny rok, to je Tadeo. A on tiež natáča, pojďte sa mu selfietiť. A ideme na rokotku. Asi. A je tu veľmi slnko, dneska je... Koľko to je dneska Tadeo? Neviem, labubu mi spadol. Počkaj, podrž mi. Ok. Ahojte ľudia, pozdravte do kamery. Aj vy môžete pozdraviť do kamery. A... Počkaj, ja nie som ešte pripnutý. Tam ide auto. Ideme tady to. Tu máte do labu. Ešte má secret. Má secret ešte. To je secret, no áno, no. A kam ideme vlastne? Na rokotku, nie? Môžeme. To je nejaké auto. A keď budeme mať 30 odberateľov, natočím s Adam Adamičkom video. Ja budem natáčať štadión zás s týmto borcom. Tam ideme. To už ste videli u Argentina a Tadea. Prepačte, bude tu slnko. Ale nemusím tomu zabraniť. Môžem si dávať okuliare, ale... No. Tuším, vy uvidíte. Nebo to jsou, že přes prázdniny už bude mať do potom ja sa na Robloxe a volám Tadeo Bokor, aby ste chceli. A já jsem do Doty, ty. Na čím niekde. A taky jsou. Hej, tuším, to video bude zasvietiť. Tak to by bola moja naša loka. No, ale majú peknú rokotku tam, toto. A nemôže nás vidieť ľudí, že na obraze. No. Keď uvidíš človeka a bude na obraze, musíš tam dať smajlíka. Nejakého. Ja som týchto, ale nešlo im vidieť do tváre. A pamätáte si, že bol šialený deň, to som ja natočil s Filipom a s Lukášom. Áno, a toto bude šialený deň 2. Áno, ale bez Filipa. A ja budem mať šialený deň 1. A zajtra to musím vydať, lebo musím to ešte zostrihať a tak. Ale pani ani že A takto tu hrajú futbal vždycky. Ale tu bola party včera. No. To bola lava. A ideme do lava. Ale dneska je praží, ale dneska sa poďala som kúpať. tam je dneska táto hovorí, že ty pôjdeš sa tiež kúpať po Dotina. Leuša. A nie moja. Moja. Ideme sem. Tam hrajú. Že má ten časový požičal. Umelá tráva. No, umelá tráva. Skúsa dotknúť. Je to iba... Sú tu, som vám ukazovať tieto guličky. Ktorá je dočina. Tieto guličky. Hej. Ešte asi z ekoparku natočíme nejaký vlog. Ak budeme spěhat úplně hore, že tady jo. No. A tu jsou nějaké dveře, to nevím kam jsou. A já ještě půjdu asi, chcem jíst. Kam? Kam chceš ísť? Do Janeta nie, a nikam, ja som chcel ísť raz do Janeta, ale
Tam jdeme útorok do školy. Kam? Do rána co jdeme? A pondělok víš, kam jdeme na víkend. A zase bude to slunko. A na Kalváriu. A to bude kúsok školy. No. Jakou máme školu? Andrejakubinu 34, tam my jsme. Ano. Tam aj máme školu. No, A kdo chodí do školy, tak do Dajte- komentára. a dajte like. No, ale mi se nebude stříhat, že je like a odle. Ale toto bude žiaľ hrozně, lebo dneska je horko. No strašné. My za to nemůžeme. A to je čudné, že to držím. Všichni na mě koukali, že čo to je? Tu je toto skateboardové ihrisko. Jdem zkusit. Mám zkusit? Čo? No, je tam zamok. Je to zatvorené. Já jsme Tam tam. nikdo nechodí. Prečo? To sú pre futbalistov. Ihrisko. Pre veľkých toto. aj Pre veľkých. Niektorí aj mali. No, ty si žer. Že? No. A za Ako rukačku. ja. Jdeme tady? Čo? Tam? Jdeme Vidíš, čo je tam je slnko. Kúknite sa. Tam sa mi nechce ísť. Hoď. Ideme Tam? na prúdy. Prúdy. Ja prúdy. Což je toto. Tak keď chceš ísť na prúdy, to ideme tam ide, OK? Já jsem tady a toto doma. Vybačte, musel jsem si dát tu ruku. A my jsme A vidíš taky to vůbec čo tam? Nie. A my jsme taky bez friendy. A to jsou také bicykle, že si někdo. A vy to máte. To všetci vedia. Tam je smykačka. Keď to bude Ukrajinka. Motýl. Keď tam je tak to uvidím. Ale zatiaľ moju obrazovku nevidím. Vidíš tam něco? No trošku. Co? Tvoje zuby. Nehejtíme. Už vidím. Kde jsou ty prudy? Ešte ďalej. Tam? Psík. Tam. Tam je psík. Jak to je fiatka. Tak, to je to hrozné. Nemohli jsme jít z toho stranou. Ale, Tu jsme tak a tak. áno, ale tam je slnko. Tam můžeme dostat tady úplně. Hej, tuším, keď uvidím to video a keď bude so slnkom, tak ja sa zabijem. Ano. Čo vidíš, teraz je slnko a keď to uvidí, neviem. To je zastavené. Boženka. Ne, ať to zastavuje, nebo to je přechod přechodou. To je přechod. Tam, aby to nezažilo. A proč ale ty chodíš? Ale tam bylo toto. Ja sa budu čudovať, pani, že